Hello, good morning, everyone. Tuni sadon togo min thu khat ka chei min chichi piam tile more context to kangpo pilang lam kalang ho I compare jivin mo elang te mo sa jivin tuni khwai ka hinel chil nu min zani khatbeni yong chun governor nu ahongin lam ka peace ground ko ma wall of remembrance nu pi hon anating dan ovin akum la sa ovin aholim sa ovin hi iti chu iti bo ipizia bol them iti le khulanga ho mi tamje achu backup ditam chile lampi tin le china dim lo je achu amanong upai nei lo je a kum hla a holim na nia kol pawa a phb mps nun ale do pi hin chuna na mu su te diu ping chain kita bonga chu more bol di ti ting le more a hi sipai tamda nan hin he diu khat chu central forces to commando jong hin irb ho jong hin forces zo sikim sele tan kisei hab malebon ami pisa nga hi central forces ho hitam zo hitan hiji chun kipina chalo ti ho hi limge ta boloi tan KWNHR pi ho hin hapana pangu hichi chikim village a khu zan khuwa wa duty bol hin e wa chita bong ke so mi hung a tindan ni tiule central force wa dim set le ita cho ban le amomo civil mi esan ho kina apidium lo phat hai ki phina de lo hin ni ta central forces wa dim se na le ki chalo thelo a ki chalo thelo na bana chu kina apidium lo ja chu ta hai ki hing jing a hin a peace ta chu ki hin curfew wang hi unga phat al hawin ni ha lang unga phat ating dan win unga phat barb wire ho lampia atu ta win hi chiwang hi umda thele aji chu ikina api zo talo more a hi civil mi ko mam talo forces nge ni I mui tan chu free movement ni thele dei sa hen chilam kai hol hingai tu na win tin curfew lo hilin inum na ki wa the han lang hile I do di zo talo any do di zo talo hin ta chu I chen na apo do ho jong phai langa agam wa tau AMCC ahung lut ho igama ki ta hin hi chi a hi more context si he mi pi te hon kanam mi te hon he thim dewa ka de chu aki bang poi lam kalang itam win chele buffer zone ni win cha chu firing home jinge ang po pilong kutima hin more a hi buffer zone thelo zania kukin pi president pan se ma banga chu hin izong le sinam a khu online di chaki ko hitan palil lang cha army ho dim tan more sung hi ka se ma central forces in hi ta hi ani ko kai wala he bon chake um tan hi ji chun nami pite hon gam chum chumam hon tu kal more hi sei si sanga oi mo sanga I bol the pe nu chu relief committee chairman patwa ke ho banga chu ni le cha hel sam tan ko langa pa hung lut tapon phai langa pa hung ne ha sa ta hung lu tan lam ka pa hung lu ne lam piom pon e chia he hin the the na ki hing phot he e chia he asumi lang apa he jong le lam pa mam hon hin gel kho vel lang ke tong ki za ma theu hin relief lam pang he aji chu ke relief a ka pan lo wangin ka se ma mai nam pi chau ke dal ta bong ka hin relief on ke hin contact jivin kon penan in hol pi vin ti ho se jivin it is a chu ke hin contact ule ki za ma do wa a relief committee ho account number a hello la kukin pt account number o ka hin pi a direct am hot na ki za ma do wa sumi hen pa he jong ne na ki pi tu te hi ti jong chu hen se do nu min ji chun a ka taw na pi pen chu more te oi mo te hi win hin pan pi zo win ki hi kan se num he tu jing ka cha don ta go ma chu ka hin het sa hen tin ka ki pa in dam se lu tin ana visiting min lang more lang update hin ki bol jing le hin nan mi ten ki thu ko mutin hal tin hangutin igamu hilau ham ti chu gel lo jingutin eles mang boin la sa tamong chuni pan kom wale tha na hin ichang ai pan wala wang chu ki thetal wale ha samdiu igal mi te hon hin lul kum the he ti he jin pang khom mutin ha jing te ti kan he sa hi ka ki pai